Bilgin otmas ülete arı dömürüyde, onun da kıstıkka bilimini ulakan ülete bütte diye kaşıp. Bu asırda bir yaka kıstıkka bilimini tuğunan sihili kepsi kelle Aleksandr Pavlovich Atlasov, Sağ Respublikatın Tığı Kahesoti Ministerin ebehliğin toleraçı. Ütü hasırdan mı? Ütü hasırdan Aleksandr Pavlovich. Je, süyühü kıstıgır belemmit kaydağıy. Tuta yetekka. Oton uhun sayını bu bilimdenen ve kıstıkka kirebit çuvahatır çuvahan her. Tamamen основной белемиттен bu ottağın bulladı. Ondan gün bugün bağhanı gününden оперативный данныйынан бехтен тоғын бит бирген күрдө оттоқпут. Олар быйылгы буланмак бутуттан булырыңы теңнән күрдө оттон булырыңы объем бар. Ондан мантан халбы күннәргө сөбилген чөпчүлүк хыкпыт. Онан этиек кыһып, лето кыстыкка тын белем болууча. Онан маны тагынаты бу кормовой силас быйылтын үчөө күннәр тураннар үнү үчөөдүк берен бөттүгөр тын булантын хары бары барден этебин. Итин оттоқотон ең белемегенден бұлттың кыстықы кириге қазбейді қайыстываттың бәлері бұланны мұттарынан емеулі бар тұрар. Онын кыстықы тұхын белемнәқ кирен әрәбеттен ондық саналы алыр өт. Anta je qalantın emsaqil abit qotulustarigar balahina qayday bileyim. Tın bahayın öymöken luğur ıqsallaq bıhı bola hadibuta. Ottağın otturun ulaqan tın ottur yenlere siddire ulaqanan ruvuğa baran. Ondan bilgen kiniler 6-15 bırığın otottan olur bulanlarıttan. Ondan bu Tığı Kahesoti Ministerinin tütten onu provistuya tütten bilgen jahal takarı durar. Mandattan 100 tonna, het 10 tonna ebes, onu het 10 tonna komikorum. Barıqtaq transportlar ruskodun provistuyadan barıtın uyunuqtaq. Atabiyatın sığınatın ulus ondan bir dilen kahesiler tüleyirler. Ondan onu tahanan bilgin ottun bu kekkel uluslarga diye kıhıp, kenki bu kebeye doluğu buldun. Etin nemi ottun bilgin u kalan uta taksa nemi ıksallar bıhılır, mayıngaları bolardı. Onu ottun bilgin bir gününen inniki kayda balığını bolarından körüm etin ottun bile yapıp bulur. Aleksandr Pavlovich oto bugün ettence ketehilak kütülak Tığı Kahesoti jarbankata ahıllar. Je kimnäh kıttalları, töhö kihi keliyagay. То был südbehis tügülüm bolar. Ярмарка выставка продовольствия ден, Беги республика бытыгыр. Был südbet tütülüs заявка берді, маны тағынан жүкускай көрет, оны жыртай көрет. Негенен südbalta муниципальный тірәхінлер келен кыттықтыр опсай süstüdüntен таққа заявка кейді, оны бұл бұлырыңы тәңнен көрдіққа бұдан әлбәқ. Онdan bu yıl dara kördük bütüne dön aktivnaha ahaysalar bit tüm köktüktük kıttan erellerden. Onun sanalak bit. Bu 3 gün ustadın tokarı programa bit ki hasın bugün bir çastan открытие buluğa. Ondan sentralni podiumga uluslar beylere kulturnay terehleri gıtıqtıra Komsomolska da itibarta Komsomolska plощадка buluğa. Ondan osyanan 11 gününden bu üçüye kayısılar produksiyalarga den oton konkurslar buluqtara. Mаны tağınan barda opsay tümükke ulus bastavut uluslar эме билдектире. Ondan bu лучшее крестьянское хозяйство, лучшая агрошкола, этини куду там насылбыктар. Ondan bu manna бартырыттан билген комиссиялар үлләннәр tümüгün tarixtara. Bu yarmarka serçitнен bugün эми вончаска Бехтон республикавыт улустарын баглыктарын кыттыгына Tığı Kahesotин салаячыларын кытты агыс ыйдак түмүгү тарих бит. Бу аңата соттоонор болбатак. Манаттан 36 көрүң бар. Бу 36 көрүң багыс ыйустатын тохары кайдак толан хери, тук толбатай, тук алгалар баллары. Манаттан кепсетек бит. Онна хасын 11 частан бу итоговый курдук чекыду, бу кармазаготовка вона уборочная компания чечитин туар вопросlarıgar беги правительствует председатель небегенен толрочу Денис Григорьевич Белозеров ытыга. Оны хасын эме бир улахан терехиннәк бит Госдума депутаты кыттылак Батыр Конурович кыттылак бу эт продукцияты ноурутугар бу тон местное скотоводство ден темага улахан төнтөгүргө стол болуа. Ондан программа өткен. Ондан бүйүс күнүстөрдүн токары
кем бу сылустатын тухарылан кәбидден тақайсы олар бит. Бу агрошколаларда болуннар түгеллән камсан кәбиттерин дөңгө көддүрүктөрө, бәйләрин көддүрүктөрө, дөн опытын ылыктыра, оны тени көтүрүлдүрө хамнастырыр. Онуттан тухалак. Александр Павлович бүгүн келен бияга тухалак етендерин хим мактанабыт, оны кыжы булахан терәһен өдүк тамнактыга хыден бага санаутын теддебит. Мактап. Күндү көрәчләр бии билен өсө бир кылгас токтолга барык бит, антан көрсөк бит.